turi kuwa gatanu tariki 18 Werurwe 2022 no munsi wa 77 w'umwaka wa 2022 bivuze ko hasigaye iminsi 288 ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu munsi ahahise, ese niki cyabaye kuri uyu munsi mu myaka yashize? Tariki 18 Werurwe umwaka wa 37 Sena y'ubwami bw'abami bw'abaroma yanze ibyifuzo bya Tiberius ndetse ihita itangaza ko Caligula ariwe mwami w'abami. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka wa 1692 William Penn washinze koloni ya Pennsylvania yakuweho icyizere ndetse anamburwa ubutegetsi azira kuba yararangaranye abantu bagera kuri 1/3 cyabo yari yazanye bakaza gutakaza ubuzima. Itariki 18 Werurwe mu mwaka wa 1863 abagore bo muri leta zari zarigumuye Confederate State bakoze imyigaragambyo muri Salisbury muri Carolina y'Amajyaruguru bavuga ko ifarini n'umunyu byabuze muri leta z'amajyepfo. Ibura ry'ifarini n'umunyu ryateye ibura ry'imigati muri izo leta zari zarigumuye kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 1835 ku itariki nk'iyi Congress ya za leta zari zarigumuye ubwo wayegeranye n'inteko ishinga amategeko yateranye ku nshuro yayo ya nyuma. Tariki 18 Werurwe mwaka wa 1871 komine ya Paris n'abari bayituye bigumuye kuri leta ndetse banahohotera ingabo z'abafaransa nyuma yo gutsindwa mu ntambara n'Ubudage ndetse hagahirikwa n'ingoma ya Napoleon wa kabiri. Mu mwaka wa 1875 ku itariki nk'iyi leta y'Abanyamerika yagiranye amasezerano n'ubwami bwa Hawaii agendanye no koroherezwa ku bijyanye n'ubucuruzi. Ayo masezerano azwi ku izina rya Reciprocity Treaty. Tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 1911 Theodore Roosevelt wari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yafunguye ku mugaragaro urugomero rwa Aries muri Phoenix. Kugeza ubu uru rugomero nirwo runini muri leta zunze ubumwe za Amerika kugeza magingo no. Tariki 18 Werurwe mu mwaka wa 1913 umwami w'Ugereki George yishwe n'umwicanyi witwa Alexandros Sinas ahita asimburwa na Constantine wa mbere. Aba bombi bari mu bwami bw'Ubugereki bari bafite inkomoko muri Denmark. Tariki 18 Werurwe mu mwaka wa 1916 ingabo z'Abarusiya zakoze igitero ku kiyaga cya Naroch ku itabaro ryo mu burasirazuba Eastern Front, aho hari mu ntambara ya mbere y'isi yose. Icyo gihe Uburusiya bwatakaje abantu bagera ku 100,000 mu gihe Ubudage bwo bwapfushije abagera ku 20,000. Tariki 18 Werurwe mu mwaka wa 1917 ingabo z'Abadage zarohamishije nta nteguza ubwato bw'Abanyamerika muri Memphis, Vigilant ndetse na Illinois. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka wa 1922 Mohandas Karamchand Gandhi uzwi nka Mahatma Gandhi yahanishijwe igifungo cy'imyaka 6 ashinjwa n'Abongereza bari bakoronije Ubuhinde icyo gihe kugumura rubanda, civil disobedience. Tariki 18 Werurwe mwaka wa 1982 ingabo z'Abanyamerika zatangiye igikorwa cyo gushaka abasirikare bashya bagombaga kwifashishwa mu ntambara ya kabiri y'isi yose bari bamaze kwinjiramo. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka wa 1943 ingabo z'Abanyamerika zigaruriye umujyi wa Gafsa uherereye muri Tunisia magingo ye. Kuri iyo tariki kandi muri uwo mwaka no kuvuga 1943 Adolf Hitler yahagaritse imigambi ndetse ahagarika n'igitero karahabutaka cyagombaga kugabwa mu gace ka Caucasus mu gihugu cy'Uburusiya. Tariki 18 Werurwe mwaka wa 1944 ingabo z'Abasoviyete zageze ku mupaka wa Romania zishushubikanya Abadage zibasubiza inyuma. Tariki nk'iyi kandi mwaka wa 1950 abanationaliste b'Abashinwa bari baratsinzwe na Mao Zedong w'umukomuniste bagahungira mu kirwa cya Formosa ubu niyo Taiwan. Bagarutse gutera Ubushinwa ndetse banigarurira agace ka Shunghem. Tariki 18 Werurwe mwaka wa 1953 ikipe ya Blues ikina umukino wa basketball yatangaje ko yimutse ikava mu mujyi wa Boston ikerekeza mu mujyi wa Milwaukee muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Tariki 18 Werurwe mwaka w'1935 umuntu wa mbere yagenze mu isanzure yari Umurusiya Alexei Leonov, wari umupilote w'ikigendajuru Veskod cya kabiri. Tariki 18 Werurwe mwaka w'1939 Perezida Nixon yemeje igikorwa kibanga cyiswe Operation MWAKA cyo kurasa ku gihugu cya Cambodia, bakeka ko ariho hari ingabo z'abakomuniste b'aba Vietcong. Itariki nk'iyi kandi mwaka w'1970 iposta ya Amerika yabaye nk'ihagarara bitewe n'imyigaragambyo y'abakozi banze gukora akazi. Tariki 18 Werurwe mwaka w'1971 kajugujugu z'abanyamerika zahungishije ingabo za Vietnam y'amajyepfo zigera ku 1000 zari zagotewe muri Laos, aho hari mu ntambara ya Vietnam. Icyo gikorwa cya gisirikare kizwi nka Operation Lamson 719. Itariki nk'iyi kandi mwaka w'1977 Perezida wa Repubulika ya Congo izwi nka Congo Brazzaville Baliengo Abi yishwe n'umwe mu bakomando bamucungiraga umutekano. Tariki nk'iyi kandi mwaka w'1986 inzu y'ubwami bw'Ubwongereza Buckingham Palace yemeje ko igikomangoma Andrew akaba na bucura bw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ari mu rukundo na Sarah Margaret Ferguson. Tariki 18 Werurwe mwaka w'1990 habaye ubujura bukomeye aho hibwa ibishushanyo by'imirage byari muri mize ya Boston, bikekwa ko byibwe n'abapolisi babiri. Kugeza n'ubu ibi byibwe ntabwo byigeze biboneka. Tariki 18 Werurwe mwaka w'2000 Chen Shui-bian yatorewe kuyobora Taiwan, aba uwa mbere udakomoka ku bashinze Repubulika ya Taiwan uyoboye icyo gihugu. Tariki nk'iyi kandi mwaka w'2012 umwami w'ibirwa bya Tonga muri Pacific yaratanze. Uwo mwami yitwaga Tubu wa gatanu yasimbuwe na murumuna we Prince Lavaka wahise afata izina rya Tubu wa gatandatu. Ese ni abahe bantu bazwi bavutse kuri uyu munsi mu myaka yashize? Tariki 18 ukwezi kwa gatatu mwaka w'1837 havutse Stephen Grover Cleveland. Uyu Stephen Grover Cleveland niwe umuntu wenyine wategetse Leta Zunze za Amerika inshuro ebyiri zidakurikirana. Inshuro ya mbere yategetse Leta Zunze za Amerika mu mwaka w'1885 ageza mu mwaka w'1889, yongera kuyitegeka kuva mu mwaka w'1893 kugeza mu mwaka w'1897. Tariki 18 Werurwe mwaka w'1858 havutse Rudolf Diesel, umudage wavumbuye moteri zikoresha amavuta, yaje no kumwitirirwa yitwa Diesel. Tariki 18 Werurwe mwaka w'1839 havutse Neville Chamberlain. Neville Chamberlain yabaye minisitiri w'intebe w'ubwami bw'Ubwongereza kuva mu mwaka w'1837 kugeza mu mwaka w'1940. Tariki 18 Werurwe mwaka w'1893 havutse Wilfred Owen. Wilfred Owen yari umusizi wa byinshi mu bisigo byo mu ntambara ya mbere y'isi yose. Mu mwaka w'1910 havutse Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek niwe washinze ndetse anayobora igihugu cya Taiwan kugeza yitabye Imana. Tariki 18 Werurwe mwaka w'1928 havutse Fidel Ramos. Fidel Ramos yari umuyobozi wa gisirikare ndetse akaba na perezida muri Philippines. Mu mwaka w'1936 ku itariki nk'iyi havutse Frederick de Klerk. Frederick de Klerk niwe wabaye perezida wa nyuma w'ubutegetsi bw'abazungu bwa apartheid. Mu gihe mu mwaka w'1970 havutse Queen Latifah. Queen Latifah ni umuraperi w'umunyamerika